Halo. Mwiriwe. Yego. Narengize ikibazo kuri konti yanyu. Halo. Kuri konti yacu? Narengizeho ikibazo nanyoberejeho ibihumbi 10. Nagira ngo binsubize rwose narimbiyobejeho nagira ngo binsubize. Rwose nagira ngo binsubize mubyeyi. Oya nakuguriyemo amandazi nk'5 wenda. Umutagiye nagurya amandazi bro. Nagurya amandazi? Ndakubwiye ngo tegereza nangeraho ndayagusubiza. Ako wa mugawe wakoreje ibintu wanshubije amafaranga yanjye. Nta byoroshya wakora iki? Nta byoroshya bureka simukadi yanyu kanze nge kuyiborokesha n'ubundi. Gerayo gashino kanyu. Gashino kanyu ko nawe mabya yaso. Ikinyendaro ni nyoko. Gasise ko gasubere kanyu. Urakarya no kuruka karigate mu bukumi bwa urakarigate mu mihango yanyu. Urakarisha ubugari mu mihango yanyu ko karya gashino kanyu. Zeba kanyoko. Uragaterwa imisumari mu kibuno. Ndabyutswe no kuruka kanyo ko witwa kuriza. Gacika amaguru mu gihe cy'ihunga. Mabya yasoka nyoko. Wokavamo nyamabyeyi. Umva nkubwire gashino kanyo kuzo. Ngamba nkubwire muvandi. Ngugurire amandazi abiri se ko numva njyayanjye yanyimye. Uwo mura n'ubundi mba ndi kwirira n'ubugari hanga ninywera n'urwarwa n'ubundi. Si ikibazo cy'ubukene mfite kuko nushaka uze ngwe n'ubugari hano ndimo ndaburya. Uri kumva? Nimba nkutekeye mutwe nkabona biri kwanga narebe nyine nanakugura n'amandazi 3 cyangwa wowe uyangurire. Urumva ushaka ko njya kugurira? Narebe yangurire. None si uvuga gutyo kare ukareka guteka imitwe 10. Erega nawe ubu se urabona mu gihe cy'imera izi mera z'icyuna murabona ubukene butameze nabi. Amafaranga yarabuze. Ibi musaza ndaje muganya mwe n'igihumbi. Nyohereza wagwa kode se nyine. Na kode ntari winyoherereza ariko ibyo biboro mwana. Byo baje ibitekerezo urebe n'umuntu ugiye gufera. Sawa urakoze muvandi. No so wayamaye ubundi kwiyi nomero. Ntabwo zikohereza amafaranga kuri Tigo kabisa. Kuri kode ntari bikanze nkohereze kode muri message. Blazer Wanda.